Ngayithola le trip from eGP ngiyathola hayi ngoMasantini. Then hayi endleleni vele asilokhu saxoxa vele lamabheko angaka yini vele then athi hayi ama-medication wey'nkomo vele. Medication wenkomo inkomo ukuthi yenzeni ukuthi hayi isikhumba esihlubekile nani naso lena i-product yakhona ukuthi siyenze kanjalo. Athi hayi mina ngihlala eBotswana vele. Botswana njengoba ungibona so ngiya eBotswana vele. Then mase afika laphayana vele kokwethu ifastela ngalivula kancane so. Then ngithi sure athi yide sithenga amapenti. So makuthi ufuna ukuvula umnyango la then ngawuvala futhi ngawukhiya ngithi then mawuthi uyavula like ngesipili vele ngibona like sekuyinqwaba yabantu lapha igroup seyila ayibo 1 2 3 model makaqeda ukuvula iboot wathatha ibhakethi mimi wathi ufuna ukulikhipha alibeke phansi nayo sebamngenela amshaya manje. Sanibonani everybody and welcome back to Soweto Podcast. Y'all know who it is. It's your girl Tamiko Castro back again with another bang bang bang. And today I get some one because I'm abuti on nice. What like just I got to high for yena. Or it's a story song. It's the Uber driver. I can let you get the hot latest gist. Don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. Okay, guys. Yes, I can say hello abuti. Hi mama. Njani? Njani. Ngiyaphila. Ngicela usintroduce kule camera usitshele ukuthi wena ubani usuka kuphi usele ngani namhlanje. Igama lami Anderson wakazamba then hlala eThembisa. So into engilethe today lana ukuthi ngizoshare istory ehlangana nazo zama Uber vela. In case of my hijacking then ama-passenger wethu sometimes anokuyisebenzisa for asebenzisa indawo zama-drugs asebenzisa thina vele. Okay, ngicela sicale ngale story sokuqala leyo ngitshele ngaso lesiya sathi mara start ngifuna sona. Okay, so Winterfeld. So ngelilanga like bengise vela ngisebenza vela nge-Uber. Then so ngelilanga ngithole i-trip esuka Terfontein, that's out of Joburg South. Then the trip it was a normal trip. So lo muntu engihlangane naye lapha eJoburg South. The trip le mayingena lapha bethe Winterfeld. So Winterfeld like legama vele angazi ngalizwa vele. But mangicheka ku map so ingikhomba ma social move site so. Pitori babes. Pitori, yeah. Okay. Then I was like, mara Pitori phela endawo especially social move. Endawo dangerous vele. But njengoba uyenze i-return trip yokuthi sihamba siphinde sibuye futhi umlethe back. So I was like lo ngamthatha vele because sihamba siyabuye. Then mangicheka ama-ratings wakhe everything was fine vele. Futhi umuntu ujwayele ukuyisebenzisa vele i-Uber vele. So mase ngifika lapha kuyena it was like a shop vele ithengisa bawenza amapenti. Okay. So mangifika lapha then wathi no imina engirequestile uhamba nami vele. Siya kule address lena ngithi uyayazi le ndawo siya kuyona athi no angiyazi vele just ngihambisele i-customer lami vele. No alright ke then ngavula iboot vele ngangenisa amapenti wakhe it was amabhakede awu-2 vele. Then sahamba so endleleni silokhu siyaxoxa vele ngithi hayibo i-customer elinjani lelo ukuthi lithenga ipenti from la eJoburg uliyisela le athi lo muntu phela kuyi-customer lami vele. Kanti hayi only found lo muntu labahlangana i-Facebook kuma-marketplace vele. So yena akangitsheli vele so vele wangitshela ukuthi hayi kuyi-customer lami vele. So I was like okay ke asihambe ke so masilokhu sihamba vele le address abayifake laphana bayifake ukuthi iphelela egarage it was Shell garage ase-Winterfeld. Okay. Then masithi sihamba like uloka ucommunicate naye uyakhuluma okay manje sihamba kuphi. Then masesifika Pitori eCBD uyafona how far are you guys? Ufuna bale umuntu umele i-shipment. Then mangicheka lapha ku GPS vele hayi tshale after 45 minutes sesifikile vele. Kanti ilanga nalo seliyashona vele. Hayi masesihamba vele siya-approacha khona lapha kule destination vele.
after before 5 minutes ngithi ngamfonela umtshela ukuthi hayi siyafika vele ngiyenzela ukuthi singafiki laphana sifike sihlale vele because le ndawo vele I'm not sure ukuthi le ndawo but njengoba kuyi-social nguve vele ngiyazi i-social nguve vele asingeni vele so ngithi angifuni ukuthi ngifike laphana ngizolinda but alright it's fine then wamfonela ke so makuthi umfonela amtshela ukuthi okay after 5 minutes soba sesifikile ke athi alright sharp then masesifika kule Shell garage yase-Winterfeld after vele bese ngiphethe i-toilet vele ngathi I think vele ngiye-toilet then mase ngithi ngiyavula umnyango vele ngiyaphuma ngithola lapho usebenza khona lapha ngicela i-toilet vele then athi no i-toilet i-R2 i-R2 okay ke hayi ngihamba ngemotweni ngithatha le R2 mathi ngiyangena toilet mase ngibuye la emotweni sekuno umntana omncane oma 10 years so and then mase ngifika lapha ngibuza la ngithi and then lona uthi no lo uthumeziwe ubaba wakhe lo muntu othenga amapende ayibo kanjani because angithi besizwana ukuthi siyohlangana lana then lo mntana lo uthi no ubaba wami uyena ongithumile ukuthi ngize la ngizomlanda uphi yena odayi usekhaya waya ngazange then ngithi umfonele ke wena then makuthi uyamfonela athi lo mntana umbona lapho mntanami so ngicela ukuthi nize naye la endlini because mina angikwazi ukuhamba ngihamba nge-wheelchair vele so angikwazi ukuhamba ngicela ukuthi uzomdirect la ngihlala khona vele then wangitshela vele like makakhuluma vele ufake ku-speak loud vele then ngetendo yabona la angisayindawo la mtshela umuntu azothatha amapende la iphelela la le ndaba le because from la angisayile le ndawo ngiyazi futhi then wathi ngiyacela ndoda already sesilana ngicabanga sesihambe i-distance vele hayi sifane ngicela ukuthi ngizokutop up ke masesami ucela bani manje ucela yena lo umnikazi amapende athi ngizokutop up because vele bengafuni ukuthi ngisuka from lapha yana vele ngize ngiwe ku la kule destination enye futhi then mase siyafika lena lo mntana like mase siyaphuma egarage uhlalele emva kwami la kusidla la kuthukile vele lo mfana ngithi then wena yini inkinga uthi anti abutsotsi musi dabutsotsi dayi wawu ucabanga ukuthi siyabutsotsi uthi hayi inkinga la last week lana kuze umunye umNigeria lana wathatha umunye umnganami so bamtshontshile uhambile so ngicabanga ukuthi maybe nizonilanda futhi ngithi kade kusobaba ukuthumelela wona na athi ya uyena nto alright so manje sihamba indawo yakho ngathi isemakhayanyana so uyangidirecta lo mfana okay jika so jika right la okay uphinde ujike right so le ndlela esingena kuyo like ngathi ipurchase nyana so ukuthi imoto e1 ihambayo then safika kwenye ndawo umuzi wakhona like istart sifike sathi injection so left and right so safika sama then lo mfana wafika uthi hayi ekhaya kulaphaya kulapha okay and plus bekuhlale umunye sesi la kule charity la khona so lo mfana makathi ekhaya kulapha wavula umnyango waphuma wahamba ngenye indlela so I was like hayibo why lo mfana lo angamtsheli ukuthi ubaba ukuthi okay labantu la bebengabalanda egarage nawo sebafikile uyaphuma uyale I was like maybe uyodlala vele yabona then like man vele ngathi khona something is not good la ngagcina ke ngavula umnyango ke nga-approacha lo sisi la ngithi njani mama tayi ngikhona ngithi phela la ubaba la ekhaya uthenga amapende so ngicela ukuthi umtshele ukuthi sesifikile vele so lesi uthe makangibheka bona ukuthi okay hayi la wavela wathi thatha isitulo sakhe wasingenela endlini wakhipha atla wavala umnyango univalela ngaphandle no singaphandle like not ejardini but like outside so lo mfana uvele wasikhombisa ukuthi ekhaya kulapha so mangithi ngiyayedla vele ngiyakhona lapha because sisinesikhathi nyane simile lapha so lo makathi kuyangifonela manje akasayibamba ifoni so ngithi njengomuntu oma wheelchair mhlawumbe ifoni uyibeke kude nyana so but njengoba lo mfana usibonisile ukuthi
ekhaya kula okay ke sihambe ngiapproach lo muntu engimbonayo mangimtshela ukuthi mama lana ubaba le ekhaya uthenga amapende so ngicela umtshela ukuthi sesifikile vele then wathi lo mama uve angakhuluma ngento eziningi uvele then wavala ibhatla lakhe wacima nelight la ngaphandle because vele kumnyama so alright hayi man ngibona ukuthi la khona into engahlangana ngavela because bheki njengoba imoto vele bese straight ngayizama ukuthi ngiyibhekisa la ngibuya ngakhona uyamfonela ngayibambi ifoni and then lento leyo ikhona nje wayangasayibambi ifoni asambi hayi lona weloku yamfonela ngithi ndoda yeke lento lena shoot ama-scam because ngina ngathi kahle umthole lo muntu lona athi hayi nihlangane naye ku-marketplace so uyena umuntu wathi it's fine ne-transport I will pay for it so letha lamapende wena no so ngathi ayikho lento leyo kahle especially ama-Facebook marketplace ucela ama-scam too much asana so market siyasuka vele siyahamba lo ngishamaza athi vele ukuthi if in case like if ulahlekile la uzokwazi ukuthi okay at least nayo imoto eshamaza athi lapha manje sengiyahamba kune-group ezayo ngaphambili so maybe 6-7 nabo mama like mix kahle so kunamanye abafana bathi bayanibiza ngale bayasibiza nabo bani wathi hayi asihambeni ngiyambona then lona athi asihambe vele shoot wena ngithi then makathi uyafona lona na ngiyafona uthi sorry ifoni yami bese ngiyishiye lapha etafuleni but ngicela ukuthi nizame ukuthi niza next door wami ntamusi kunenzama ukukufonela wena ongayiphenduli ifoni athi sorry then masithi sihamba le ndawo yakhona like i-west like ingathi isekelinyana but ayijikeki simple ngathi la ngivele ngigobe same time ngibheke ngale siyafona ngayiphenduli ngithi ndoda bona la siyahamba no ayikho into izongistopha ke manje because ayikho lento le manje besikhuluma naye la masithi ngiyaphuma vele ngibuyela ku that main road la ihlangane nabo dethamba bathi bayanibiza ngale sina uyafona ke makafona uthi niyanibona inina enimelaphi ne ethi yeah ngishamaza athi yeah ya ngiyambona then wakhohlwa ukudrop ifoni so njengoba like bekakhuluma vela like ifoni bekuspeak loud so uyakhuluma kiba nina nicho tsamayang so ngibona utabona la asam mangithi sahamba futhi sifike ku that main road again la ihlangana nakhona bakhona abanye so then bathi yeah basimisa vele athi ngibona lo mntana vele luyana lo mntana bekena yeah okay ngithi man nangu lo mntana luyana then ngathi masesimaso abanye bayaqhamuka so then afika lapha like ngivela ngawubona na bayeza and obviously ngihlezi ngikhiya vele then ifasteri vele nabe ngilivalile then makathi uyasondela bayasondela beba u3 then masengithi afika lapha vela kokwethi ifasteri ngalivula kancane so then ngithi sure athi iteste ngamapende wena kodwa uhambe nge-wheelchair na then athi ngishile vele so ngizama ukuthi ngivuke ukuthi but the way bekaza ngakhona bekaza kahle nje la kumuntu osharp vele then athi aka emapendo likinya kwabona then lo ufuna ukuthi uvula umnyango ayobabonisa lebhutini then ngathi ima kancane ifoni uyibambile so makathi ufuna ukuvula umnyango la then ngawuvala futhi ngawukhiya ngathi yima lemapha awuthi siqale sizwe isitori salona ukuthi ithini indaba yakhe then athi ngithenga amapende uthenga many bucket athi ngithenge 2 okay so mawuthi uthenge 2 athi ngifuna ukwabona ukuthi ikhale njani then how come ungathenga amapende all the way from le eJozi up until la ungazi ukuthi uthenga amapende which color exactly then athi just to make sure vele then luyana vele naye akasabambeki la le kusekajakela imali vele manje makuthi uyavula okay makavula ushiya ifoni yakhe la wavala umnyango wangawuvala kahle
ngaphinda ngawuvula fast ngavala ngawuloka. So lo senzame la ubonile ukuthi lo mnyango la obvious ulokiwe nalo wakadrive obvious angeke ezifastela libekela obvious nawa ulokile vele makathi uyajika the time ukuthi okay makathi ngivulela iboot uvela wafika wathi ngivulela iboot okay ke ngayivula ngala cause obvious iboot uyakwazi ukuthi if maybe imoto yonke uyilokile uvula iboot kuphela then le eminyango vele still isalokeka angavula iboot ngamvulela then avuleke then mawuthi yavula like ngespeed vele ngibona like sekuyinqaba yabantu lapha igroup seyila hayibo 1 2 3 makathi kade ukuvula iboot wathatha ibucket mimi once what ufuna ukulikhipha alibeke phansi nayo sebamngenela amshaya manje yabona ikhaya phone manje sengibona ude phela la sekushubile la cause sengizwa ngemoto emove then lo ufuna ukuzama ukuthi ajikele ngale afuna ukuyozama cause iwindow lalo belingavaliye sharp uthe makabona ukuthi lesi ngibona ukuthi sekushubile already imoto bese ngibekise egiyeni ku1 la wagijima ngale ngashaya imoto fast ngamshayisa wawela ngaphansi sengizwa ngemoto ngathi segibele hamba ngibona ukuthi lo sengathi ngishayisikile la ngashaya enye 120 ngaphuma la sengifuna ukubuyela le garage le fast mase ngifika egarage ngithi nyima le garage ngithi hayi man lana shaya imoto uzushaya apha epolice station angiyazi nepolice station yakhona ngalana sengiyagugulisha nearest police station la mangithi ngiyibona okay ayiseduze vela mangithi ngiyafika le police station yathola amaphoyisa vela bathe ukungena emsebenzini and lapha ngathi ama like if uyivisitor like awupakeli ngaphakathi imoto kuzomela upaka ngaphandle then ungena ngamanyawo but mina bengazi like vele ngathi phakathi awubona bagcwele lapha nayo and then bayeka nalento le yabo then kwenzakalana ngithi hey cishe basibamba inkunzi bengihamba nomunye lana so but uphi yena ngithi ngimshiye ngalena so but no okay sicela ukuthi ulinde kancane ke silinde iveni because okwamanje awekho amaveni then umuntu uyashona la ngazi ukuthi ushona iroko kwenzakaleni so that's why ukuthi ngize no ukuthi at least mhlambe singasebenzisa yona le yami imoto but hayi siyolinda amaveni azafika na kanti naye lena vela like naye umanage ukuthi abaleke le ephunyukile then wahamba so le mase sisalinda like ifoni yakhe vele ikhona lana isase on so like ngizama ukuthi maybe in case if that time ukuthi makayehla ayovulela labantu amapendele ifoni besase khona lana so ngizama ukuthi like okay ke maybe uzofona yena if uphunyukile ngale because angazi situation yakhe vele so ngithi ngiyalinda ngithi mhlawumbe like maybe my colleague or whatever lo muntu azofona ngizomtshela i-situation ukuthi kwenzakalani but angeke vele ngibele back to nganayo ukuthi ngilinda kancane vele ngalinda vele boma after 30 minutes then waqhamuka vele naye vele ugijimela police station wasesafika lapha na vele ubone ngemoto le then mangifika ngena ngaphakathi la police station kanti nawo usasekhona la mina bengishela ukuthi sohambile ngidona awulimalanga nawo just bangwaze kancane but managile ukuthi ngiphunyuka vele the time ngiphunyuka lapha na then but hey banye bathi vimba ngathi ngiyatshontsha kahle kahle bathi vimba kuwe kuyena le ukuthi like umphakathi bazokwazi ukubambophe bambambe vele awuda ngagijima vele fast then ngabuza umunye ukuthi ngakube police station wangidirect to police station so njengoba sengifika nozama so ngifika la maphoyisa lana before vele but nina nihlala lapha ningayazi uInterfield nini tight na vele like sebenzela that side of my using ngiyazi vele ukuthi social nguve like social nguve amapopani indawo ezi dangerous vele but lezi zinto vele le iphuma number 3 le nokuba dangerous le so lena nje then wabuza ukuthi bahlangana ngamchazela vele ukuthi lo muntu lo tohlangana lo muntu kuma marketplace vele yonke lento lena so nina like la a day la sinama report more than 50 futhi ngibene la for the same place
ngibe ne-like nina ukuthi abazange banibulala cause la the most baye-order mhlawumbe bathi okay si-order sifuna imoto kuma-marketplace bathi cause sokubhadala mawufika laphayini bokuthathela imoto. So nje la eWinterfield nje like ningadlaleli khona especially kuma-Facebook market yeah marketplace like ayikho into ehamba yilana like ngibe ne-like futhi ukuthi banganibulalanga nje. So safika kanjalo-ke then ngibona ukuthi akusizi something ebad vele. So wasingenisa vele sangena emotweni vele sabela Yaphelela lapho. eh Abakaze bayenze case nothing like that. no Bafike nje ukuthi vele i-danger zone benifuna laphaya. ngaba basho kanje ukuthi na next time kumele niyazi ukuthi iWinterfield vela iphelela kanjalo vele no. So sagcina ngale ndlela vele ngena sengamfaka lena vele ngithanda sifana shooting ngiluzile cause angishibheka nathi le mali engizokubhadala mabathenga amapende vele. Amapende vele since vele wow washiye khona la eli1 the time ukuthi lingihambile vele belishale khona la emotweni. Then sayenza kanjalo yazi ngemshiya lena. So then what now is fine njengoba ngeke udinge something nyana because obviously for ukuthi uhambe lophi nokubuye. Ngathi yeah so ngathi it's fine so anginike itiso ma 700 ukuthi hayi yabona ukuthi abonge ukuthi hayi at least angimshiyanga vele lena because nami bengeke vele ngizomshiya vele lena. Yabona so ngina vele lento le ngayireport vele ku-Uber ukuthi kwenzeke i-incident eso vele. Okay, so ma uripota i-incident ku-Uber bona bayenzani ngayo? Kuyadependa if sometimes bayakubhadala sometimes ba-provide let's say maybe ube ne-accident then yeah just bayaku-check-a kahle kathi kushaphi in because angisho mawujoyina i-Uber vele bayofuna like ama-insurance nani. So just bayaku-check-a kahle so la babhadala khona in case maybe i-customer like ulenzile lingafuni ukukhokhela vele. Oh okay. Yeah. So uyayithola imali yakho yeah bayakunikeza lona bayakunikeza like ku-Bolt vele hayi i-Bolt hayi bazokutshela ukuthi sorry vele for lento lenzekile but if nakhona uyayilandelela vele bagcina sebakupha vele. But i-Uber la engiyazi khona ukuthi nakanjani if like okay ungenile manje i-trip yabo beku-cash then ungabhadala then ngireport ukuthi okay angizange ngathola any amount from you then bayakunika yona then bona bayofaka lesikoloto on your account the day uzo-requesta wena lesikoloto sizovela lapha nanoma ukuthi siyoceda 3 years or 5 days. So what if mina ngikubhadalile wena uyisigebengu wenza ukuthi ibe ngathi angibhadala? No if that case uyakwazi vele uzoyikhira futhi uzoyenza futhi no mina nami ngiyakwazi ukuyenza vele yeah but ama-site awu-choice not maybe bathatha isite la ka-driver kuphela or yenza. Alright manje ngixoxele ngalesi esinye sama lesayo like it was a request nayo vele it was package because angishi sinaka-2 if you rider or if you package so unokuthatha usu-2 vele. So lapho eJoburg bathini endale inendawo le ngaseJipi noma 6 like iyangena ayithola le trip from eJipi ngiyathola hayi boma-17 and i-trip yakhona it was boma 80 something rand 83 from eJipi to Sandton. Okay, i-package. So bangithi ngiyayithatha le like sengifika lapha indawo yakhona nje yabona ukuthi hayi ngathi kusemakhashini. So uyangitesta lana uthi imali lapho then ngamtshela ukuthi ngifikile endaweni because imnikeza maybe uma 5 minutes ukuthi imazise ukuthi okay udriver wakho sekafikile vele. So ngiyalinda lo muntu akaveli ngithi lo ngiyikhansela because akakhulumi next mangithi ngiyafona decline then after ke khanaza kimi no ngicela ukuthi ume lapho uyaze umunye umfana bathi small small okay then makathi ufika lapha after uma minutes uyavela lo mfana lo then masengi ufika lo small lo then wanginikeza i-package nyana encanyana so then ngathi hayibo yiyona lento uzoyilanda nani
athi ya lo ukunikeza ipackage le bulk send wathatha but yona bekuyi-Uber package yabo into encane kanje phela mase ngithi ngiyayibamba vela ine-slip se-Pick n Pay then kule slip mangithi ngiyabheka into yakhona uma 29 rand nakhona into yakhona like ibonisa ama-Pick n Pay oma-Pretoria side then ngithayo why nje kuyinto encane so ngathi vela ayifuni thina bento yokuthi sivule ama-package thina as long sithatha lento le sihambise ku-client vela mangithi ngiyahamba vela mangiqeda uku-ofremba lapha e-Greenstein because lento beyengase-Sandton mangiqeda uku-ofremba vela bekune-roadblock la so le phoyisa like eli-one langimisa vela phela i-license angalinika then ladala kuya kuphi ngathi ngihambisa i-package vela package liphi i-package yakhona ngathi nale lona lena athi hayibo lisuka le package umuntu anga-request imoto just for lento lena hayi thina hayi lisuka eJozi vela liya liza khona ngala eSandton then wabuza ukuthi yini lento ngento thina sazi ukuthi yini lento then waqala makathi uyayibamba vela ayisindi nje makathi then lento sicela ukuthi ume kancane lana then sifuna ukuyi-check-a lento lena ukuthi yini wangibuza kuqala ukuthi akusema hayi angazi mina vele then wathi hayi so check-a vele so wayithatha vele since vele ubambe i-license yami vele wayithatha wahamba naye then makasabuya vele already sekayivulile vele then wafika lapho bona hambisa hayo nokuthi into enjani angazi mina then wathi yakabani so ngavela ngathi no awuthi ngicommunicate nomnikazi walento lena vele ngase ngimtshela ukuthi la ngivinjwe amaphoyisa and bavulile lento bathi uthola ukuthi ama-tax then same time wayidrop ifone wa-cancel i-app and obvious mo-cancel i-app even ne-address yalo uyakhona iyanyamalala lucky enough bengine-screenshot the time ingene i-trip vela ngenza i-screenshot because I know ukuthi sometimes mawungena kama-estate umunye vela a-cancel already songaphakathi and awuthathi iphini uzitshela ukuthi mangingene naye uzonginikeza iphini ukuthi siphume vele so ngafuna kanjalo ukuthi every time ungena i-trip yokuthi mhlawumbe awakayenzi awakafiki ku-destination ngithathe i-screenshot vele so mase ngithi ufika lapha ngithi hey lo mbonile vele makhuluma nani then wavela bona ukuthi wa-cancel i-trip then ku-GPS futhi beyisasekhona i-address yakhona vele because le bekule ku-app because kune-map ye-Uber kunempe ye-GPS if mhlawumbe ufuna ukusebenzisa i-GPS le address futhi beyisasekhona vele then athi phela manje sewuboshiwe phela sesakubopha manje because wena angekho wakho ngithi hayibo how come because ngiyasho vele ukuthi what if maybe lento lena kube kuyindlela yakho ngithi mara even nanoma ukuthi benitransport ngempela ngimbona ukuthi 9 roadblock obvious bengizojika vele or ngingasondeli total kunina vele but obvious ngiyazi ukuthi vela ukuthi angiyenzanga next wrong vele nawe wenza umsebenzi wakho nami ngenza umsebenzi wakho ngikudedelile vele so wathi nasiyakubopha thina ngoba manje lento lezo ikhuluma e-police station ngithi kanjani then umunye vele lapha no ningambophi lona nini asenza ngisho sasekhona i-address la ethi asambeni siyakhona so masifika kule then okay hamba nge-escort vela sahamba masifika kule address it was a complex so bekangabhalanga information yonke ukuthi okay mawufika lapha natshela security ukuthi uza ku block number bani or unit number bani just ile GPS beyiphelela like e-charging but bangazi ukuthi okay ke siyofuna abana ngaphakathi because njengoba beka cancelile namagama everything ihambile vele so mabafika lapha kuma-security vela bayofuna abantu vele so afika no kunomunye umuntu la kule state vela urequestile security okay at least uhlala ku-unit bani thola ukuthi le information benganganginike vele should bekazonginika if mhlawumbe like ngisegeyithini or yena bekazophumela ngaphandle azolanda ipackage yakho the most of the time vele bayenza kanjalo vele so yaphela kanjalo yaphoyisa vele wathi lama wathatha it's fine one bewangakanani like into encanyana so
into encane nje like very abasho small. ukuthi ama-enjani Bavela bathi okay-ke it's fine-ke ngahamba then sowathatha ke thina then ngaphuma kubo kanjalo yaphila kanjalo. Then le enye nayo ukuthi bengiwahambisa like bengihleli ngiwahambisa 2-3 times but bengazi vele ukuthi la cause lo muntu lolo ngingamthola ePitori. It was local trip vele ngithi angenza ama-local. So ngithola lo mjidi waseBotswana. So wathi no manje ngicela ukuthi ungihambise. It was maybe from shopping center to omunye umuzi so yena njengoba bekahamba naye amanye ama-bag so but uyazi yena bekuyini vele so beyathi haya awuthi ngi-requesta vele. Makathi uya-requesta ngiyamdropa vele it was maybe 3 kilometers ngamdropa kulo muzi wakhona. Then makafika lapha nathi ngicela ungilinde ne. Okay. Then ngathi hayi uthi ngilinde ngicela ukuthi ufake i-stop because the more ngizoma la izo-count ne so ukuthi ngingahlaleli mahhala ne. Then wafaka i-stop senye indawo futhi. Then make saya-collecta lezi zinto vele ama-bag lawo. Then wathi ngicela ukuthi ungangibeka eRustenburg. eRustenburg ngathi hayi so from Pitori to Rust okay. Then athi malini ngithi hayi sicheke ku-app. Then masicheka vele it was something like 500 to 600. Then ngathi hayi ngambonisa vele athi it's fine ngizokubhadala. Then endleleni vele asilokhu saxoxa vele la mabheko angaka yini vele. Then athi hayi ama-medication wey'nkomo vele. Medication wey'nkomo inkomo ukuthi yenzeni ukuthi hayi isikhumba esihlubekile nani so lena i-product yakhona ukuthi siyenze kanjalo. Alright. So unefama usebenza ifama ngapha eRustenburg na. Athi hayi mina ngihlala eBotswana vele. Botswana njengoba ngibona so ngiya eBotswana vele. So ngifuna ukukhona ngizophinda ngi-requesta from Rustenburg to border yaseBotswana. So for sure then ngathi for sure like iyabiza. Then athi hayi mawungamind ungangidropa khona. Ungidropa ebhodini? Ibhoda ikuphi the time? Like from Rustenburg to that port maybe 3 hours. Okay. Okay. But my uya-check i-app ngibona phela imali eshapha. Then ngathi inkinga like bengizokudropa but i-problem lena ukuthi mase ngifika le ngiyokudropa then ngibuya ngi-empty. So kuzoba kuyi-waste for mina kahle kahle. So it's better ukuthi ngijikele khona la eRustenburg vele. Because mangila ukuthi ama-trip ukuya ePitori obviously ngizowathola la. Then athi ungawari le mali lena ngizokunikeza ibe double. Phinde ngikunikeza ama-toll gate mawubuye ngifakele nepetrol futhi. I was like yebo. Ipopo napopo. Hawu nguthi i-jackpot phela alizi like athi alright it's fine ke. Then masithi sihamba vele like uhlezi asefonini vele. Sesihamba sakhuluma ngithi hayibo manje lo muthi lona walezi nkomo lezo usithengisa kuphi khona le Botswana na. Athi no lezi zinto ngizihambisa e-UK. Yebo. E-UK from Botswana like from la kahlala to UK. Why ungazange wasikholeta from lana then ufly from la to UK. Athi no i-problem ukuthi mawuflya from la to UK i-flight yakhona iba expensive. Iba 29,000. So mangizofly from Botswana to UK iba 15,000. Okay. Okay ke. So ngadina ngambeka vele eborder. And before sifike eborder kunenye town bayibiza bathi kuseZerust. I think i-town lokugcina before uzofika eborder. Because I think lama border u2 kunelinye lokuya Gaborone kunelinye bathi ngazi yini still bunch or yini but another border ukhona kuhamba ama-truck the most vele N4. Okay. So before sifike laphana kunenye imall ekhona. So baloku yakhuluma bathi no avoid land kunamaphoyisa vele. Then okay masifela nje my brother ungangeni ngale ndlela. Zama ukuthi uwageke lamaphoyisa ngena so. Then ngahamba vele ngabuyela vele. Then ngithi ngambuza ngithi why sidoja amaphoyisa. Oda inkinga la beshe bayangimoshela isikhathi and flight lami liyahamba ngo7 so eshingishawe isikhathi vele noma.
Uzoko, okay. So safika egarage kunomunye umfana la ngathi labantu kudala bebasebenzisana vele because uthe makambone vele hey namhlanje utshentshile uhamba ngale ade uyasitshentsha lezi moto musa sho kahle kahle la ukusebenzisa kayi-1 then aphinda atshintshe afuna omunye futhi then ade angizamele vele angizamele ama-5 litre I think 4 yama-5 litre masifika laphayana bathela imoto yami igcwale then bafaka nalama-5 litre vele then after wasingenisa le emotweni vele so manje siyahamba vele iborder maybe it was something like 5 kilometer kule mizi yokugcina vele then wathi okay ngena ngala sangena ngaphakathi then ke safika sayehlisa nama-5 litre then sashiya lama-parcela lezinto lezibeka sicollecta le sayishiya khona lapha then athi okay-ke then ukhuluma nokuthi hayi sohlangana ngale so mase siyaphuma vela ngamshiya eborder then wanginikeza vela imali then wathi hayi anginike inamba yakho shuthi nawe singasebenzisana ngihambe kamnandi vela alright sharp hayi wathi ngibuyele emuva so yena makafika le Botswana shuthi uyahamba uye e-UK then abuya from e-UK alindele la e-South Africa then aqala collect futhi ahambe eBotswana afly e-UK shuthi i-routine yakhe beyenza kanjalo vele so like ngize ngamhambisa 3 times then ngathi hayi man la kahle kahle mase ngitshela amajida vele ngithi phela kune-jackpot elisona so then bathi ayikho le nto lena umuntu uhambisa man but but ayikho le nto lena e-UK le banamakampani ukuthi bangayenza lo muthi like best dlula la e-South Africa so how come ukuthi lezi zinto zisuka from la e-South Africa ziya le ayihlangani le nto le so makathi kokugcina vela la ngigcina ngafound out vela ukuthi lezi zinto thina sahamba via RTBS so beka order vela udukudla njalo vele belokhu masihamba ngale ndlela vela udukudla hey cela ukunenzela ukudla sondlela sokuthatha so that day ufone like already aseduze vela then ngabona ukuthi bayothatha isikhathi that day vele bekubhizi ade bathi asicela ukuthi uzosilandela vele because la ngaphakathi eroseni sikubhizi ukuthi ngaphuma ngikulethe alright so lamabheki wakhe vela bekala ngaphakathi vele so like ngithi hey yeah awuthi ngivula ngibona ukuthi kahle kahle kuhambani la then mangithi sengiyavula vela ngithola ukuthi hayi ngathi icathula so ibox le icathula mawuthi yavula futhi bayirepile vele ngeplastic enyanyana so ngathi ngiyavula ngiyayenza so lento le ngiyazwakala ngathi ishukela nyana ngathi impuphu mangithi ngiyenza more so hayi man lezi zinto lezi ziyaqala ziphuma emasayidini ngibona izinto ezimhlophe nyana so angibona nakanjani yona ama no ngangajampisa vele ngiphinda ngisikline kahle ngizibuyisele vele ngidathi ngajampisi vele ukuthi ngibonile ukuthi yini vele hayi then ngiphinda ngamshiya eborder ke mase ngishiya eborder ke then athi ngiyabuya ngasukudala futhi zokuthini nawo so makathi uyangithinta vele atendoda phela sengilendile la waRtambula ngicela ukuthi sihambe vela ngavela ngamtshela from khona lapho ngitandoda mina ngeke ngisakwazi ukuthi ngichubeke ngikuhambise uthi yini ke ngathi hayi ubona uhambisa ama then immediately mamuntu ngathi sengimjampile vele ado ya akusama lezi zinto ama-powder lezi zinto zey'nkomo nani ngithi ukuqaleni wathi lezi zinto lezi ama-liquid ama-5 litre nani then wabuya ngokuya sekuyizinto zama-powder vele and ngamtshela ngithi ngelinye la ngike ngacishe ngaboshwa ngendaba vele so if uhambisa mina ngeke sizwane vele so wathi no ayisifani if like ubona ukuthi like ngeke uhambise ucabanga but mina ngisho ukuthi akusama it's fine ke ngicela ukuthi ungizamele someone else omthembayo vele ukuthi mhlawumbe singasebenzisana naye vele hayi ngathi hayi mhlawumbe ungazifunele uba honest wena self mina ngeke ngisakwazi ukuthi ngichubeke kanjani so yeah saba kanjalo vele because abantu bayakwazi ukuthi
basebenzisa ama-Uber the most ukuthi bafihla bayenze izinto ze-illegal vele. Then at the end thola ukuthi mhlambe amanye amaphoyisa vela obvious bayokuthola vele ukhona laphana sawona. So if mhlambe not that day or bayasithola umuntu angakwazi ukuthi ayijike vele uthi mina angazi next ngicela i-lift obvious uyoshubela wena at the end then so manje bophephe emalini so yena bekabhadala umuntu because mhlambe like single trip yona akwazi mhlambe like account wonke ama-expense oma 6,000 in one day yabo and mhlambe like ukubiza like maybe ngawuma 12 uyazi ukuthi okay mhlambe le kuyofika ngobumnyama because angazi le border le the time bashintsha ama-shift ngo-6 kulana ukuthi la sihambisa khona kulana uyakwazi ukuthi asikhruthise lezi zinto lezi zingene ngale so ngathi ngawuma 6 ilana ukuthi akunasiphithiphithi that much ekhona so mabatshintsha ama-shift so ilana ukuthi nalo uyakwazi ukuthi bangene ke so like emalini vele hayi bekakhipha shem bekangamind ukukhipha like ngathi ngazothi like bekangibribe ukuthi next time nanoma kade ngikhona ngivele ngithi hayi fine vele ngiyekele yonke into vele ngiyathenda yena so ngibone ukuthi lento lena yona imali siyayibona i-right but for lento lena i-risk too much ne. Okay, so into ngifuna ukuyazi njengoba uhlangane nalezi zinto eBolt ne basithatha kanjani lezi zinto lesi uhamba neclient eliphethe ama-taxi wena bazokukhulumela if ungena eJayivini normally because kunama-categories ne let's say makubuya request if ngihamba ngiyi-1 kune-categories lakhona but normally ithatha from 2 people so if maybe wena nomthwalo futhi ine-categories yakhona if maybe uhambisa umthwalo kuphela ine-categories yakhona so izinto so uyakwazi ukuthi maybe ma usejayivini uyabaripotela okay kwenzeke 1 2 3 then bona-ke bayo-investigate-ke because angisho banama-details walo muntu orequestile vele pause banawo ama-details walo muntu orequestile so if maybe unenkinga vele ukuthi maybe uvelelwe inkinga ama-hijacking stuff uyakwazi ukuthi uyayiripota vele le nto lena ukuthi bayakwazi ukuthi nabo bahlanganise 1 or 2 babona ukuthi bangakunceda kanjani vele. Okay, ngiyabonga for story sakho bhuti wami. Askis and uphunyukile shemeth. Saphunyuka so endaweni nje special ema-location the most vele. It's very dangerous ukuthi usebenzele like sebenza endawo like maybe uyazi ukuthi igasi lakho uyawazi wonke amakhona vele ukuthi okay la ngasebenza line awuthi ngasebenzile khona so kungcono usebenza indawo uyaziyo. If uma ufuna ukusebenza sharp ngcono ema-suburbsini vele because uyazi ema-suburbsini mosebenza ema-suburbsini ngathi usebenza kumalungu usebenza ekhaya kahle u-free vele so i-crime lena vele ayikho that ikhona obviously every khona inama-crime but esilungwini vele hayi limited no yona i-right for ukuthi ngasebenzela kuyo than emagasi vele ngabona. Kunestory vele ungifihlela sona esese le ntombazana leya bethe ifuna ukulala nawe because of when it come to yabona izinto so ama-cash trip kahle ama-cash trip inkinga like alright because let's say maybe ufuna ufake ipetrol yabona ufuna like i-hard cash nyana fast cash yazi ukuthi mangathatha le trip mhlawumbe ngabalance for ipetrol or ngithenga ukudla vele so let's like ngathola i-trip ngelinye ilanga le trip besuka e-Springs from Springs ya e-Centurion so lo muntu ngathi it was bekaphuma kumuntu wakhe bekaye kumuntu wakhe then masesifika level hayi mina buti anginayo imali yokubhadala unayo imali yokubhadala mangijake i-trip vele hayibo vele trip lena uma 300 and something Iyo phela iningi le mali le yena bengibheke yona vele ukuthi mama uzongibhadala la ngifaka ipetrol ngithenga nokudla sathi phela mina anginayo imali yokubhadala so siyenza kanjani ngithi siyenza kanjani how what do you mean ata inkinga ukuthi anginayo imali yokubhadala so bengithi mhlambe ingabe khona enye indlela ukuthi mhlambe ngingabhadala ngayo na
Hata enjengani hata mhlambe like ngalala nawo fast nyana then ngizobe ngikubhatalile hata sources kanjalo. Ngiyabona imoto manje ne iyapanyazela yabona ilayitile ifuna ipetrol manje mangizolala nawe uyongisiza ngani lento le ngapha futhi nginambile uyongisiza ngani athi manje ke sonza njani ke ngithi no angisho uphethe ifoni zoyithatha mina le phone ngiyithengisa or ngiyibambe up until uze ube nemali yakho ke but mase uzobe nemali yakho ngizoyidabulisha futhi then wathi no awuthi ngizama ukuthi ngenze iplan ke mhlambe ngifonela ama colleagues ababochumi nefamily vele wayenza iplan la moto nawo yehli vele ungakambhadali vele ngifuna ukuyize ngiyibone then wathi okay ke ngizoyenza i-cash send i-send straight accountini ngizoyithola manje lo ebusuku so wena into okumele uyenze ngizoyibona nge-account mase i-report is-fine ngizothatha ngekhadi lami ngifake ipetrol ngithenge nokudla le egarage then ke wafona left and right yaze yahlangana ngithi yabona the more futhi ngispend isikhathi la the more nemali yakhuphuka Ungaka-cancel i-trip the time? No, bengakayi-cancel so ngena-ke ngayi-reporta vele ku-Uber vele ukuthi okay ungibhatalile yes because umuntu vele maka akubhatali then ngiyasho vele ukuthi ungibhatalile but njengoba vele besiyenzele ngi-end the more uma vele ku-Uber yeloku yakhuphuka and from that 322 then wayibhatala uma-450 Makasabhatala admire and the more loku ngiyambonisa ngithi yabona manje seyakhuphuka and the more izoloku ifika to even ku-500 even ku-1000 because the more isimilar nesikhathi nakhona because uyangibambezela then ke wazowafona ke khona omunye umuntu angazi i-boyfriend yakhe ekubeni amenzele namnikeza i-account number wayifaka ke then kuma-ratings ke ukuthi okay ngishakubuza ukuthi how was the trip then kulana ke ngabhala khona ukuthi okay hayi ngihlangane ne-challenge sona but then ukwazi ukuthi angibhadale vele so yahlupha amantombazane hayi like ma ungana-discipline vele yokugcina seungasazi mina kahle kahle ukuthi ube uvukele yini uyekela ukusebenza mhlawumbe uzohamba uyolala naye lesikhathi ukuthi uzohamba uyolala naye isinye isikhathi sokuthi bekumele ukuthi uchubeke nomsebenzi uwenze imali but uzovela ufika uyeke ukusebenza then ke uyochubeka uyolala naye so nje the most nje ngcono vele like ama-cash trip the most like ungawathathi kahle because kunama-challenges amaningi vele yeah like ikhadi angikhulumi nawo mina hayi nami ukuthi ngicela ukuthi siyojika le u-add stop hayi fine the more ukuthi sihambe the more nemali loku iyakhuphuka vele so the best yokuthi vele ngcono uthole i-trip ekhadi vele nanoma ukuthi ikhadi akunokuthi ngikhohle imali ngikhohle iwallet ngidakiwe but abanye like umuntu makadakiwe la sometimes uyahlanza emotweni like then unenkinga vele ukuthi manje kuze mase ngiye-car wash man or vele ushayise for that moment because zikhona izinto ezinjalo umuntu avele ahlanze emotweni so obvious but ku-Uber vele i-sharp because uyakwazi ukuthi ushude vele then bayakunika le mali e-car wash vele then but the moment uvele ahlanze vele maybe uhlanze ngoma-7 or ufuna ukusebenza i-9 shift obvious angeke usasebenza sebakubuyisela emuva futhi so that's why like yona ama-card vele ngoku-minimize ama-card yenza izinto zibe easy awucabani namuntu vele khona because already bayathatha from your account bakunikeza but ama-cash ama-cash asuke abe yi-problem risky life yeah so kahle kahle mawuthatha i-cash uyariska wena self vele ukuthi hayi ayiwa sometimes umuntu azothi okay ngizokubhatala mase ngifika or bazongibhatalela umuntu amrequestele then uyazi ukuthi okay-ke maybe uwenze nge-cash then makaseyafika le azokubuza hey bhuti awunayo i-Capitec mara okay wawungavelanga wayenza like ngekhadi uvele ilena ithathe from my account then khani uzongibuza lana futhi ukuthi masesimile futhi lana ukuthi ngicela i-account number or ngizokwenzela ini yabona so ama-cash vele ayahlupha yena wona right mofuna for something yokudla or imali for ipetrol yabona so but for ipetrol ingcono like
njengoba le mali bayikunike then at the end of the day bazokunika yona so ihlala isekhadini every time ufuna ufaka ipetrol uyosebenzisa yona le card le card lakhona so iba ngcono kanjalo vele. Alright, ngiyabonga futhi wami. Y'all heard it, guys. Cash is risky for the Bolters. That's it from us today from Soweto Podcast. Ralarata, guys, don't forget to like, share, subscribe, and comment. And please be soft on the comments. I love you guys. Peace out. See you again next week.